Ukuntu kw'abatura okurwa mugomborora ya Kanara begisira uruhabe bembezi kurwa muri district ya Kitagwenda babintu bore ko buhinza mutuma barukorekera ikinombe cya Kanara Otiyambe ekinombe Kitagwenda ababizire kuremesibwa kwika ayo babintu baza kweshaningira abitongore cya uwa ekirukurebera nyamishwa za Queen Elizabeth National Park ekinombe Kitagwenda Museveni Otiyambe chonga kubagishaziremu ekinombe cya dura cyaza nkahi chaza Kitagwenda habo kuba ngoma 1 iriyo muri Kitagwenda tiaroho ngoma 1 iri Kamwenje nawabuze munya Kitagwenda kuruga mahoro sub county nakugira ate kinombe cya Kanara ekinombe cya Kanara kandi Kanara iri nkahe iriyo muri Kitagwenda konka makuru gutungire omwike yahwire negagira ngo minister nayenda kugabe kinombe kucereza district ya Kamwenje so twagira ngo twije erizoba twereke ensi yono butashemererwa abanye Kitagwenda ijo turiyo mu kinombe hana Victoria Rusoke bakabuza bakamwenje babuza nguseru ya ngoma 1 omuri Kamwenje chairman wa yono chairman ya buru abo kuba kasoga teka baga mu ngoma bitaba no batikizibwo kwikaye babintu baza nabagira ngo government iriyo mu rugo rw'utwara ikinombe cyabo yekatiho muri district ya Kamwenje ayibashabire president Museveni kutaho mu nshonga zabo ikinombe eki abanyakanara bona no bareba ryaha nibakimaho ni cya Kanara nangwa n'abanyakamwenje bo bonyine nibakimanya na minister wenyine akahikaha nakimaho ni cya Kitagwenda habo kuba ni wenka wakireba na munyamakuru wenka yakireba Kamwenje twagisiga kuriya kunka hati y'abariyo bagira ngo kinombe ne cyoha ne cyabo no please no kware ababyo kwerinda bolishirwa keshaninga akabire katari mu mateka itwenka bahuwa tukafunire communication yono yo kugira ngo baromba genda gukora ki kugabe kinombe bashakwa Timothy Mushabi.